Keblei pi baro syakatup kubor jengi ke DBMN TV. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Jengok ke Amperin ya ke Civil Hospital Nongpo bat ke Trauma Center. In ajing thok ke VPP syau menteri rangpa ah ke khat artere. Dawa ke KSU bat FKJGP na ke sorkar MDA2 ban shimkia ki kapot. Bat daki jan lek sam ke DBMN TV hamau kan rew umtong. Bat mentang in pa syaki kubor bakam benya. Kementeri Ketenat Kekuat Kekiak Kejela ke Dr. Amperin Lingdo haka pratarik ujemang ke lelit banjirip i kejaka ajing sumar bat ya kejaka ajing hikai ki nurse ki badan Haribhoi District ki bakentup ya ke MCH Hospital ke badan haka shenong umran ke badangdon hapadeng kejing penbit penbiang ke Civil Hospital Nongpo ke Trauma Center ke badan ha Civil Hospital Nongpo bat ya kejing tei ya ke office jang DMHO bat ya ke GNM School of Nursing ke badan haka shenong paham se. Hakani ke jinglit jirip lesen rando ba Mirul Bonsim Emily ke Nongpo ubadairu chairman ke Health Advisory Board jang ke Jela Dr. Celestine Lingdo Emily ke Umsning Arpit Upadhyaya Deputy Commissioner ke Ribhoi District Dr. P. Kharnari DMHO Ribhoi District bat kiwi ki officer jang ke Civil Hospital Nongpo. Hadin baladep banjirip ke Dr. Amperin Lingdo habakren cikilat pathai kubor ke loong badang bon ki kam bahapan pendep ya ke MCH Hospital hakabayade bat ke jingtai ki building labon ki benta baladep badang don kam ban yo se ke boarding shwaban play ke MCH Hospital. Hakabayade bat ke Trauma Center kalai thu bakadaw jang ke jingslam ban pendep ke dei namar ba minchwa haki por COVID la pindan kam ye ke building jang ke Trauma Center kum ke jaka ajing sumar syakinong pang COVID. Kalau ongru baka jingtre ye ke building office jang UDMHO kadang yat shat. Inda la dep ban penkenria ye ke office UDMHO sya ke building bethamai haduk minta UDMHO udang penlong office ha Trauma Center bat enla ban penbahaya ka indaw la kenria no sya ke building bethamai. These issues have been pending, and especially Trauma Center, which is in the decay. So you as the concerned minister now and this MDA government, how much serious are you in the issue along with the chairman, and to what extent these people of Ribhoi district can wait for this facility? Please wait for the time period that is required. You cannot force anything to happen extraordinarily, because see, you have a trauma center, you need to have the specialists. There is a system to even recruit. So now we have a lot of problems. We need to figure out whether the roster will affect that. So we need to also take that decision. So it is not something that can be done in a short span of time or at a snap of a finger. We apologize for the late start or the delay of these projects. But once they happen, then they will be good centers for services in the healthcare facility system of the state of Meghalaya. We can give you this assurance that I don't know whether previous ministers have come or not, but I am here. Our chairperson of the advisory committee is here, and we can tell you that we are as serious as you can imagine, because we would like to see these operational at least before Christmas of this year. I hope that we'll be able to achieve these targets. We will have to look at means and ways for HR, filling in of the HR, the water pumping. So we've taken this entire holistic view that these are a few things that need to be put in place. We're going to do that, and we're going to review this matter on the 20th of July, and then we will see what are the next things that we need to do. Your trauma center is a very, very vital intervention, especially because it is strategically located on that highway. Very, very essential service will be given to the people of the state of Meghalaya if that becomes operational. We have a few hiccups there. First hiccup is that right now, post-COVID, it was used as a COVID center. Then post-COVID, we have the DMNHO office also there. So we are now constructing a new facility for the DMNHO's office. That is slated to complete sometime in the month of December. We are fast-tracking the physical progress. Right now it's about 55 to 60%. We hope that
in another 2 to 3 months, if weather permits and if we have this kind of a weather, we should be able to finish that construction. The moment we relocate the DMNHO office to its own location, we are immediately freed of the 2 floors, which will then assist. Right now, we are already seeing work in full swing on the operation theatres. They will have to. Igi nangkong ay penpau sungu ya Honorable Minister Dr. Amprin Ejel Bendo ibala pelai ya kapor ban wan agni keski kumju ru ya ki official jongka Health Department ki bala chimkhia ban ya sendan lang agni keski na ka benta ban pentikna ya ki jingtri kam no jongki ni ki health institution hapo ka Riboy district ka bi ki jogi ka ban kong ka ngala lik nem step gede ka MCH hospital hang ti po umran parila umsling kabar ke de trauma center hang ni hanong po kabalai ko long nagam ta pendep no e ko office jong di MHO hang ni po Riboy district bat ka basaw mentangi don hang ni po UGNM nursing school ban pej ban kemi nam tangi jing don kam di kini baro southly kini ki health institution ki ba kong san bah ki ba kata ke district baro ko we kum kan ke GNM nursing school hang ni la sedang la function la dep ban inaugurate Henry mta ka bakong san bah ke MCH hospital bat kan ka trauma center bat ka office jong di MNHO kumba madam la dep ban pencai ba sisin beng la yo ban shift ya ka office di MNHO ha ka jaka ka office ka batmai ka badon hang ni hanong poi ka bamot ba tu building nyok trauma center ba ro la long ban penon kami ka space kini ka tai bat mta ka jing tre ka chat bat kum u nong mi khat Ka Voice of the People Party VPP hadin bakala dep let keleng ban pinsngau thu pai ba shaman laki headquarters ki badon harilom khasi jangtia halor ka jingdon kam ban pinbet thamai ka bha thungkam thungjam ne ka reservation policy bat ru halor ban pinsange ya ka roster system ka bakala dep ban dawa na ka sarkar Haduk menta ka seng VPP kampat yo ek jubab halor ka ni ka jingdawa na ka sarkar ban wanra ha ka lumpung ying dorbar thau an kerpang banyatai halor ka ni kamat Kinongelam ka VPP minta kasngi ka pratarik ujimang kilabatay hakilat patay kubor ban pinsngaw siya kipait pa baha ka khat artarik ujimang ka party kan late ban ay ka jingtho siya ka sarkar halor kitay ki artali ki jingdawa. Ka VPP party ka khot ka weri kipait pa ka jila ki badon ka jingsngaw kya halor ka ni kamat ban lit sinran lem yi kinongelam ka party ki ban lit yi kendu yu mintri rang ba ka jila hakatay kasngi. Kini ke jing khot pai ba jong ka party kan pen isha ke jing gershan ki pai ba ke te ki mat ke balakta ke jalla kam tam ki khun samla ke bathrang bat angnut ban yo kam yo jam ha kini ki por ba khim khat kinongelam ke lekin turu ki pai ba ki ban wan sinran bakin long ki bajai jai khnang ba kan nummi kanu ka huri hura community bagi pai ba kina ai ya ka jing gershan ya ka jingale jong ka party na ka benta ka jing ha ka jing biat jong ki khun samla jo kali ke joi kuma speaker ba MP ba ka party minchwa kala ho ya ke jing tho chao chief minister bandawa ban belong ya ka special session jong ka mega legislative assembly banyatai benetir lor kini kamat ka berkam ya ka ba nisngo magalong ke jing nong ko kraw ke khun samla ke joi haba ni pintu kami ke roster system but bagi review ya ka job reservation policy yang juga party ni la community bang sarkar kan lei alur kani dan ba shim kia ya ka interest jong di khun sama Henry Egbal susi kolong ba ka sarkar na gawai ka por kaya penting ya kajing penduduk kam halor kani ka reservation policy berang long mentan but halor kani ka roster system kapa klem penkala di negara yang juga party di pepau yang kajing di pepau yang kajing sukya halor kajing le jong kani ka sarkar MDA 2 but ini negara juga party ni nonggi ini isu apa ni suatu ini isu bahwa kita jaga khun sama juga but haga karakter
nagarian juga parti ngin late ban agi jingho sya kasorka but yagani kecing late aji tho sya kasorka on yalam daki MLA di Jongi but yagani dengan delegation dalam tempat kita iba aden bana Simon belum MLA but Presiden Jong Party celah maka dari ban sange nok margo yang kecing thungkam aga jelah lada kam parwanra ya kecing penkela ya job preservation policy but maka lada kam kimi biang ya ka komputer kam ya ka booster system nah kalian juga party di hot suhan yang where di paiba kibadon kecing sukya ya kini kam makin yawan ka tarik ban ya kersan pada senran lem ya ki ambil di jogi apa kita pada kedua ya ka ya ki menteri ya chief minister sin ka tarik ban bu ya ki nawa nah hak sarkar but kami ini berkini ki paiba ki banwan ban a ya kersan jogi ya ki ambil di jogi ki ban a ya kini jing tho syak sarkar i ker parliament ya ki i wepi i badon ke jing tu wan syak ne ga jing kershan ban long ki bajai ban long ki bre ke kle bat ki bre ke babut renti ya ga ai ban long mi ke ulo ke jing pulba pada kalian lo parti ke jongi ingai pakade bandon ke jing renti apale ilu kam bat nimla ban sya ya ka indiscipline but kena kalian cuma party i luar rubat pentet ba lada don kilo kita pinken ya ka an kita pindik jengkol ba akan ka sini ka party kana don ke jing kle but itu kita konra ya ke jengkol ba ken happy ban ke kle ya ke jing le jing ba ba ke jing le ke jongi ke le ke jing le nak bentak ba oman pindik lu jing kam salam but kami ru kecil percaya dulu kalau baik tang ban baik ya ban baik ban kami bagi kun sama di sini kinom dorong nak kacing petri kami kan ni ke job special policy ba long dokumenta pada ka proses alor kata kali kesokan suatu banan besar ni kampon pendekatan yang dengan reservation policy but kampani hiru bani kren ya ka roster system ban play ya ka ko jibab jendat jom chief minister ya ki MLA position but ini lawan ra dai ba adan to say what but chief minister ulah a ki jibab jendat jeng ni sutu ya ki jingmut jom ka government Henry na ka benta ka bhaga ya jom ki hun sama kiba syakta nagani ka jingpetri kami ngurus assistant ingin melakukan dia yang taga jingong jung sarkar ban nyam ban yai dawa nak bor sekor bagi ong ba ka PPP ketika opposition party apa assembly bersama juga assembly pada kalu pada sarkar kali lu ikam kiba ngela belum ba ikam kiba bersama ya ka jingha jong ki jong kinong sum ihap ban Sibir kecil pada persiapan dengan jika jasa. Ki Artli ki Singh Bhalang no West Khasi Hills District ka Khasi Students Union KSU but ka Singh Federation of Khasi Jantan Garu People FKJGP kila maham ting ka sarkar Assam bakam day ban mushlia kishnong khapot ki badon hakathan langpi. Kani ka jing maham jang ka KSU but ka FKJGP ya ka sarkar Assam ka dayru hadin bikla lap badang hakini ki khindiat sngi balala bikibriu ka Assam kil bateng ban wan kam try ya ka jaka hapo kishnong naw para da ka basi iki maupot klem da buram ya ka status quo kat ba ka jingi penbet pot hakini ki jaka kampat stang. Haka jing lit jurip menta kasngi sya kashnong naw para kashnong kapot kabadon harum ya kalangpi ki arseng ki layo ru ban ya kren be kinong shnong jong ka te kashnong bat kishnong ki ba marjan haka ba ki lapin sngo ba ki brio ka Assam ki jupendik ya ki ha ba ki litere shi ki lingkha
Ki arseng kila dawaru na kasorkar MDA tu bakam day banchus ngap henry bakan chimkia bat le rek beting halor ka jingbom buram ka asam ya ka status ko. Kan ka jingwan hiar jongi sigani ka jakam tasngi kadai halor ka jingthong bean yo pilar ya na kaliang jong sorkar Assam te bat hadin bangil awan hang ni bangi yo bani kenduk lang ya ki rangba snong jong kini ki snong hang ni nadu kompat duli na drone para no para bat gini ki snong ba ter ngiyo sngo bat ngiyo iba kamdei tangani ka jingthong bean henry ka jingpun thut na kaliang jong sorkar Assam ya gini ki briu kal along na kapor sikapor hadu ya ki balet lengkha ki batre lagi kam ki jong lejong ru ki wan ki penthut ki kini ki tiar tre ki jong ki nang ta pada kadon ka wi ka jingja ka banging yo sngo hadu ba ka jingku ajong ki ka dei be ka pisah tikini ki long ba nakaliang ka jongi ka seng hi ki atli ki seng ki bawan hang ni ngim sngo tenat ya kani ka jingle jong sorkar Assam menta ka penuan sa hakawai pada ka jingmut ka jongi ka long ba balai ka sorkar Meghalaya pada ka sengap jar halor jong kini ki ai baro mentala bun snem kani kam dei syu kasien ka baningkong hendrai ngatharai kal adai nadu kapur ka bakil asdang hi bakan muslia ka sorkar Assam ya kani kaput kasam jong ba bayadai bat ka Meghalaya nadu tu por ngila syu yo iba ki langkenya hi ki dei bet ki khasi bat ki jaj benreu garu ki badan hang ni hapok borda bat ka basno si susu kalong ba ya ka status quo katrikam tang ya ka sorkar Meghalaya kaya burom tang ka sorkar Meghalaya kat ba ka sorkar Assam om jidon status quo nakapor si kapor kaya pen i ya ka bor kaya pen i ni kumban supaidin kendiat wat ngila du iki mensim ru hakani ka jing ya keni put hendrai ngim juyo i bakan jai ai nakaliang jong ka Assam na nakaliang jong wei rang ba bakeren mentan samla rang ba bakeren mentan 8 pau ba niru nakaliang ka jongi ka ut kapang ka mensim habang i gini ki jingja bat lada ka sorkar hi kamla ban yada gini ki bru ki basyong hakaput ni kum ka sengin hab ban yang ban yada ki lakalong da kanu kalentiru ni kloy ban yang ban yada ki balai ka sorkar MDA ka sengap jar man la kapor swaban syong ka regional committee ka bamut ka ka sorkar Assam be hi ka ban pen ibor ka ban le syuksiak dang hakini ki sngi ki tayo ki baladet ngilai iya ki kubor ban ngi osnguru hadin bangiwan hang ne kadon ka wei ka jing thombor jong wei ukhar Assam ya ka jaka badai jong ka jaka khasi hadin kila ya betno ka ai kata ka jingmut ban ya betno baki suwan ki wan da kalenti ka babean ka jingwan thung ka jong ki ya ki pilar hang ne hapo no para bat hadron para kini ki artli ki snong ki ba ki wan thung ka pilar kalong ba watang kirang ba snong ki khlem kenjok ketien ya ki riurang ba jong ki snong hang tu kani ka pen iba na kapor sa kapor ka sorkar Meghalaya jongi kala yo thia omdei shu tang yo khat tang ya ki ai ki baka ka don jing yo nong imat kam don jing yo nong ai na po ka bordar dei na kata ka daw ka sa sengap jar kumni banjin lada ka dei baka don ka jing mi nang ni ka bakhambun ka sorkar Meghalaya kala phai khmat sa kani ka jaka hendrai mangi pade kumangingin kum kinong Meghalaya ki jat benreu khasi bat garung ya yang teli ban yang ban yada ya lauput usam nginum sengap ya ka jing sengau jong ka sorkar tang supher ka kendiat kensot sorkar na po nakaliang Assam ukloy ban yang ban yada niyo i ka jingja hamal chapara matadang hakini kendiat banai tang babakla ki briu ki jongi na po mal chapara hadu arfusan ngut ki sa IFIR ki sa thuet hadu ki haban phetri sa khlau kata ka di ka jing sim khia jong ka sorkar Assam ya ki briu ki jong lejong manginang ni na po Meghalaya ngi sengap jar sya keni ki tiar tre ngi sengap jar sya penthut sya fine ngi sengap jar ngila du wa ya ka jing emru hendre ngi sengap jar ngasngo ban ong kani ka wei ka khubor ya ka sorkar Meghalaya batu kendit benriu nai melen tang hakaban kamai spa nai melen tang hakaban penhe ya ka suki ka jong lajong lane ban peniyar ya ka sorkar ka jong phi phai khmat ru syakini ki than bordar lada pipiyat serum seneng pibu ki security hadu katu ba mlong su tang baniat hajan jong phi kat nutam ya ka bordar ka badi ka security jong ka jelahi borok ka wei kani ka di ka jingdawa dei su tang ka jingkerpat kala dei sundon ka jingdawa nangi ki arseng baka sorkar Meghalaya kan petmat no menta bat kan sim ya ka jingba khli bat lada ka kamla ban sim ya ka jingba khli kumbangila ya keren bat kirang ba hang ne hakani ka jaka hakani ka sngi ngi kloy ban yang ban yada ya ki nakino ki jingwan ki jingja ki basnio hi boro arteli ka pi ngi yo sngo ban ka jing bian nakaliang jong ka sam lan ki briu jong ka ni pier sya kan ka jak ki baro nimla ban len ya kata ba hang ni kila kum ki try kim so don hok ban suan ke klem da ki jong ki try
jon kam na kaliang jong ngo ba ka jing le ka jong namar ba kani ka jaket ka jongi tin le ban kaseng banang ni syakmat ru ka jing ting lan jala ka jong ka jaka seng ru ngila dep ya kren ni syakmat ngi trilang hap deng jong lada kidon kam yang ngi ban na kaliang jong ikum kaseng ngi pha kamaseng syai hak ni ha kibriu jong ka asam jumlin na kapor syaka thung klumar namar hap deng ka jing ya penbet ban yu ibiang ya kum turu ya ka ba kadai ban ka sokar mekha kin kunte ban le hak ni ka kom namar balong menta na kaliang ki samla banta ban syakri ya jaj deng ka jingkan ki don men bitar hab yu i kaliang jong ikum kaseng thei hak we pat kapor ki ka jing ya le bat ka snam ru ladana ka pe kum ne ban lad baka sorkar kini atli kisah kata jing bakli ya ke ba pi pila keren hakmat dari hi ko jaj ben riu hi bro ka sorkar MDA turu ju hi ka benta ka baki da kajing ya penbe Kumba Chulong Manla Kapor ka Kinhun Don Bosco Media Network harungkat ba ka Don Bosco Youth Center ka Julit Sam yiki jan bala no sinyang bat ais ngobha de ki bobon ki longying bat ki briu shimet na ka benta kitu ki bedon kam yiki hak hanyo terik mjemmang ka Kinhun jang Media Network rengkat bat ka Kinhun Duai jang ka Youth Center ka bala tip kam ka United for Christ UFC kilalit jingo ya ka mauken ro umtong ban ais ngobha yiki jan ki nep na ka benta ki duk ki suk jang ka tay ka shnong Lasdang ye ka program da ka jing pediang burom na ubabu Don Bok ubala pediang ngobha yo Reverend Father Michael Makri director ka Don Bosco Media Network bat ya baro ki balawan lang na Shillong syakani ka shnong Kakinhun balang barit KBB mauken ro kala ay ka jing ruai pediang burom bot sa ka jing shat ni ki hebrit na kani ka shnong Hadin baladep ki jing shat bat jing ruai u Reverend Father Michael Makri ula ay kuble bat penpau ka jing sngongu ya baro ki bedon benta hakani ka program kamtam e ka jing subun mensim jong ki nongirap ki bala no sinyang yala ki jan ki nep Ula penkut da kecing seneng na kecing itu kana ha kaba ula ong bengi day ban le bha langi don ha kenu ke jaka ne ha kenu kapor namar uken rat hi ula thawingi ban le bha iwe pat ha kabakun la sam ye ki jan ki nep ye ki nong shong shnong ban pendon kam ye ki Kakenhun Youth United for Christ kalayala mi ki pat ba ha kecing ruai ban jing ruai da kecing shithem Kibadon rengkat lang hakani ke program kilong Brother Barnabas manager ke Don Bosco Technical School Shillong ki Kinhun Youth United for Christ ki record bekinong ilam ke KBB mauken ro umtong kilong kami kilong kpa ki hybrid bat ki kena samla na kani ke shnong we ni rapa i le la nya boy tigi kisi kini dipanai ngai persiap ni nya boy lalai ni sene komplai lalai sene ni jite ni mai te ka full program de kadu ketuai ni om di golden box belum kasih lana untuk beri urusele jodoh kini dijan ki mangla temu na bertaka snow mo pedro de nam tak paris de nam tak snow mo pedro di jual bu sama ki dan bagi golden box bagi gogo aiban kila trash tom kila om ye ki nailek siap kuyi mene badap ke kasih dengan tai hamai play ham kami kini kira pa arbun ibu bulan dok dan ibu aiban kila trash tom lalu sudah disimpan untuk benda belum lagi ini dong ini ayat ini dikapti ke betul sehingga itu yang di gambar ke KBB nanti pada dia program ke KBB grade apa yang mengenai ini sehingga ayat play yang ini KBB yang di shock set joki yang di blog dia beli joki kum kawin kebalan apabila yang lama kasih ayat play ki nakit kam ki member baru coba KBB dah kami tapti kam Maka kemarin kita mulai mengenal kita mulai mengenal saya depan dong kerja cuma kami yang kecil di kemudian pun di KBB nanti kemudian bok di balai jadi kam nanti kita menarik ke besar yang play ini bagilah syarat semua syarat desa semua syarat internet UI bagi semua yang kecil UI bagi syarat internet jadi yang play itu dah bagi tak dan nanti di Don di Brother Barnabas dan di poin ini kerana kita pernah tahu juga nama Dewi belum driver Dewi itu baik kali di Brother Barnabas Dewi
kanji ngam pada sunong ayu berdasarkan jenis kemarin tentang begini pada orang sedang ini itu ini benar-benar Abbas ini manager job dengan Moscow Technical School Shillong ilayara ini na kuasa kepala katanya yang paling aktif berjur mengenai ilong ini simple banget di komunikasi berdasar komunikasi kecil job nomor berdasar belum sadari kalau kadang Mario belum kadang kayak lawan masih itu kapan jalan di berdasar ada belum berdasar mereka berkata tahu hendai nama keikwaan Kristo kiberdar syari Kristo ini dipandang dengan suki amal Islam dan banyak tiada kiberdar iman Kristo tinggi semua momentum kata kiberdar kasih juga kelakon benda kibar Kristo nak berdar sensation kata nak berdar jihadi penasmala kiberdar MP mau MP kecil Kristo juga itu ikwak penuh driver kata dia kamen sim kababi na kiberdar dengan ini asla ikna sedang bertengin kijelong berdar ini train na bentaga imlan kasalah tinggal itu kini kinong ruai jong youth center ngakam tadi itu nama mana sih belang tuan ruai youth center kilong pungki kena juga kisah juga na youth center ki prayer group kinong ruai tahun dan pas lagi bagi mi hende walak taru kila pau bah kila lagi buai sepuluh bah jaga tengok ini berbuat kenang saya kena kesini nama ibu belum buka mas di naga tahu buka aksiden naga tahu kena kata itu kita pelak belum yang kemas lembab apoi por ini awak yang kinuan buai kinuan bekerja retreat saya ini time saya ini sedang jogi yang saya berbeda aku por pipi yang lain por begitu jitre por begini kelas maju ini lain di belum kecilnya saya lah di belum bekerja retreat di Golden Box yang saya biar mau bisa berikan biar dan Golden Box perlu buat di baru Aiban de klepe saya ini biar ini saya semua biar yang jiwa ini gaji syarat tinggi sedikit saya syarat pada dengan program suatu jelek kita ingin bersyarat way up di jiwa dan baik kenapa akan logis mendoi ini baru ini ada play di awal kini Don Bosco Media Team juni sisa di Don Bosco Media Team kebab kre ini baru kemudian sing kebentuk sing paar sing balai kemilai kene kam atau sedang bisa link segi senang paper betul dia bagi perlu pelang yang ini jai naki beliau tiba wanra jingai jadi awal ila sing jingai kita tiba mai jadi kita tiba mai trade kini tiba na kinong trade na kinong trade nomor kinong coaching system apa kalau Bosco Media dan nomor sebagai trade dia bagi tiba perlu pelang yang ini jai tiba asniu tiba ni bicu bernai ila bread dan rei tiba kamha bah nilai train berosismi bagi belum pelang di kijai nilai song tinggi air play di kiri Tuloy, bapak yo, one plus ni, waste it. Bapak yo, one plus waste it. Itu bapak yo, one plus waste it. Bapak yo, waste it, one plus. Ini di arti jingsa. Bah, Allah tu biar
Sebab saya syok pelat indikasi dia menjadi tapi yang jak pelat saya sangat iwi bagian masih tak juga. Dia sorry lagi dah kita syok si tak tahu ajaran. Tapi bagian ini ya, I durang orang yang boleh dengan bagian syak lama. Bagi kementerian item ini kementerian ofisial siap diterima bersyak lagi. Wah, ini dia Juliet tak pernah bila isap from wah, ini seperti ini kesap nak sebelah kesap ke bawah tiga don wah, kat lagi buat so begitu jadi dia pergi sekailah ingin siarwai ini kain ini kan diruai bahaya dua play ini wah kemudian ini ruai mindi nanti korek oh diruai dua play ini sebenarnya kebawa Agustin berkuih doang ada di ruai kemudian dua ASEAN dan justru kata saya kata kecil dapat pergi berbohong deh namun terakhir ini barat menurut mereka Agustin berkuih doang ada di ruai untuk dua ASEAN kata dah syak ini lah kam jujur buat nomor bisa terjadi batas kapalat syukur di ruai jika kita beri bersama hari ini. Boleh saya dengar mau kenal talan ni, gini saya sendiri bersama. Kawan syuk ni bapak tadi yang bapak apa mesti sawan wan semat. Kongkong bapak wan, bandeng, bana, kongdeng kongna wan tuai. Kongdeng kongna nasi dia. Pak diam, berestia. Stop, labian. Belum. Ready now. Hey, ini Malaysia. Wah, saya ini Malaysia. Wah, ini bimbing dipakai bahan patang kataru pila masyarakat ini. Stop. Ready dah? Salah kasak madai wah. Damnak salah kasak. Kajing penlip boarding elektrik kebaman kesengi keledap palat shibanai shiteng haduk mentah kesengi. Kini kejing lip kak ke boarding kalak tak shisha ke kam ke jambat ke kamai keji ki nong shong ke jela kam tam ha kini kejuk minta babun ki briu ki pendon kam de ki kor ki bor. Ke Don Bosco Media Network kala yok banya kren bat kat tukat ningut ki nong ilam shnong ki bela penpau kejing sngau kia halor kejing lip boarding electric de ki bon kenta ha ke shisngi. Kini kejing lip ding elektrik kelak tak shisha ki paipa ki bukan thup ki kali kamai kit ki belai kenduk jing ban penbiang di syaki ying jeng ki briu. Walada ka light kelip kha penban ka bai thang ding elektrik ka ne bat ka nang kiu penban la ut ki babon ki long ying long sem baduk bakurdo kinong ilam shnong ru ki la penpawi ki jing namar ha ka jingdum ki mi ken re ki kam tu kam them ha ki babon ki shnong ki briu ki imja da ka kam so jan bat da ka kam di do kha klei kendo ki juk ki jing na ka jing lip bun kenta ka ding elektrik Kilaong na kadaw jang kajingdum, bonsin ki kumot ya la kakti haba ki penkut dok ha shwaban ay siya kinong thi. Hamtam ko yode bagan ka load shedding ken. Nama ki jigi bon ki jing sni ki mi akan kini ka por. Kumbang siong ipi pila pisut ho hi ka timing pelip laj. Tam mesngi kam lelai. Henry men miet ka to ka jing pelip laj san kental kenti. Aduk khat ar aduk san beje step. Ka to ka jing pelip laj ka to ka wakta ba. Namar ba kaya kayang rukam nong sok basengan ki nong sok snong ki phone ngi jan man kasi habe de bat kani ki issue namar ble nengkong gade ki jing satu. This is a free for all like kum lalong kum man chong no khadar do san ale wan tu no namar la dom la mien we issue ban yai ka to buje so komot kini ki nong tu ki sim ye kabu ye ni ka timing peluk pelip line hoi ngi susu baga don ke problem ke crisis ke don ke problem baga state government kamla ban biang ya ta boarding ke ba don kam hakum kini ki por ni asngo ga jing batai jong power minister ang tu apa recently Henry lara ka MSCB ke la ban MECL ke la ban regulate no ya timing khandiat kan at least munde shu ban ai ada stretch kan namar ka long ka jing si sisha naman kumo oi fi mene khat ar do sante lara I break no si kenta bedeng at least kuno unhabanya kan kam isngan gen la daga me kalaj mo ndai la daga me kalaj kum to pila
That is the problem ke bangi ngi sem. Mankas ngi yo ya kini ka. Iya kini ki problem ki bere bat ka jing satu satim. Kalau nggak bejur sih papalat adu tata. Pi bapri kalau kumne ki badan ba em kemut ka yeng jo ki kalau sekio ki kenro ki bajrong te kemut mamenti ki breu ngi kerpa di ki ya ka message ke bangi an ka leng ka jongi kalau ba sobha ke pinhak banyolong alert hakum kini ki por ka baar lada ki gate jong pi kilong ban khang tala adis kalau ka deterrent ru ha jo por lada pila taman khang tala an ke balai lada ke don ki neighborhood ki bangi la ai ka suggestion bakin bo no da ki kinja kin form ki group bakin le patrolling no man met nomor ki pp bon ki kali bagi set abo harut surok ti lada ki le no kumtu ki kinja patrolling kumtu da kumut ka kelong singan kan nomor tang kita hi mangila ban suggest ki nang ta ki ba dol ba em kila ban install CCTV namar mentah CCTV kemudian isu kemensyua mentah kila kham tat ki dor mo ki ba fila ban view lomba kitab lomba ki mobile ki jong pi ki lomba ki application ki apps ki badan hang tu kita di jing kerpat ki jongi ba ki ban long husiar hab long alert kham tam hakum kini ki por balada pi yo jing tip nom no lada ki mar benta kim dei shu ginong to ki bawan khlam tiar ki wan daga tiar ru sun dei ban yele sidur pentip bet yangi ki batre kam shnong ka phone ngimju bu silent chu mentah ti nginde yo ki nuduk information pentip shangi an pentip ki police station ngila ya keren ngila ya kendo bot ki police ru ban ngila ada ong ki ba ki patrolling ki benya ki kena samla jong shnong ki ya patrolling ti nakaliang jo kador bar sinong ru ngila ada yarai ngila ada bepen bay bakin don ki kinja patrolling bangin le routine patrolling ru tambalong hak itu ki por janmien ari ki por thia te pila so thui ngimla ban le kata tang ba silong alert no kumala patai mene ya isam kadon chi area no baka dan krai kam tang ko metro kade glantia kam tang di kin so shnong ni bade cha ranja ko sin tama ta dan chi area ma sai ban long ban pet ki ban pet nya ki breed be yang ka pi recently ngilang ko mo pi ngila ekran bat ka apo meeting hi ki kena samla kila sim kya ai kene nakaliang ka snong long ya sim kya ai kene ti recently ko mo choi pi ngilang kila don ki kinja haki point kuma apo dan kiti kuma apo police point kila don ki area tu ki ba ki pulit ki yang kham slam te ka tur ko de ko ni ki lat ka ba le se ka ba ka ban pen perkhat arsen ni ki bril la ki ko ban wan man le no no ke pam de ban de dan dai nomor ba ka de ka long no ka thara point ka thara fair man chong no ka lam khra mo na boro ki liang pin pe na do nang thina na po ka liang ka dor na dong dem sinyong ru ka long ka thara fair ban ya chatai se bo no mon song ka tur ka di ka surok balong busy ba ban meet na step kaning nang ni na pedeng lam khra bano nang ni na po nang ni na Coraline ka ban istai se po Nongrim Hill Serenja ru ka turu ka balong busy surok nang ta ka main road jang ka lam khra na do dom dan kiti dom bosko hadu bidha do fire brigade ka turu ka di ka surok ka balong busy ba khar si bijiru ki kali rang bon ngi bayan te ban regulate di ka tur ka ba fi kini tang ngi kerpa di gitra yeng ngila dep kerpa di gitra dukan ngila kerpa di gitra yeng ru ba yang mentahi to be on the safe side kalau ngabala install ke CCTV te lembaga smart city project ru ngila ya keren hi bagi haki main area hi belong public area si bangi install CCTV ka city sekador basnong ru kalapoi bangin identify ki jaka bangin install CCTV cameras te hopefully kin nakaliang juga smart city ru kila bane kini jadi pada sekolah itu pun ada ini bukan kerja kalau sedih kok ada yang kerja kok pak nomor bangia sistem ni semua kuma pi lah orang pun kita mungkin tak kita di sini di pilih lain
kebil ke bagi yo kam hiar lani kam be pertan kebil bagi lo normal bagi yo lai bit pas Kadai kata kadai jing sisa kalau magic mo nomor ba let's say hakpor bom balip load shedding prakanta mo fi umitar pat let's say uya chalak mon so no ni ya kata ki laut bahagi pat ba nomor ba khamta mi gini ki electronic digital meter sebumi menta mo te kamut kabil ka keu ba mendai kumputi static meters ki badon menchwa mo ti khamtam ki yeng ki ba kham dona jingyo jingkot namar ba pilni sawai kam dei syuk menta uwi mitar mendei syuk menshwa uwi mitar menta ki trayeng ki alau jong mitar ta kamut lada pimla ban siu shot to lan ka bon ki kes baja khamta ti habai dei bat keni ngi keladon kejingnya lang sisien ke bang nyila ya keren sepang kani te henry nakaliang joka department ti kidon na jong jubab bakin ai te lese kani kandi ko ini isu bakin haban ya bot den biang sa sisien ngakai so tunat ba pipen kan mau ya kani at least ngini ban ya bot den sa sisien ni kani boarding ki lai so sang kentama henry ke belai pat kalong kakiu nan kan mi di shamo ni su thu bagi ji boarding kalau masuk ke soka kamnon lai na bagi soka ka thit light na bar karam thi ka pressure put jo soka bagi soka ke hinga di chi pe ba no sibil ti su thu sha bagi ji sibil ka de ge ban sil karam no soka jo electricity company ko punya ini ti ki pe ba kinwan ban complain ya ta ka de lai jo consumer ni sil ka mi pinokam hindi beli consumer jini belum ta ngikit lang ya tang jingkit bijum sarkar karab ko sarkar ka ban bay kala ban pin ya kan ka electricity company bugidon kami sell ti ka ban kanion itam hi berhap bi kanion itam sarkar lagi pai ba ngitip pada ba ka sarkar ka kidon companies kiba perangkam di lain bijum sarkar ngamtip ko subsidi rate ko kumnu ai itu gila ni sha ban bay ini kam day bele bakani ka GA ke bosoka ke kendu power company har put ka pet ba ini kan jing sisa ngitip kalau sarkar ka kam pet perman ha we ni ba jing di light commercial factories afai kan haban perkhat kumnu ban yele ban balance ni ban num pressure e pet ba tapi pet ba kiwan kisi lu berkidon ka hokon kuli ba hato kajudonan ko complete pada nakalian ji company sing kata bagi mi online ni ko ba ni kan ni tiga sarkar pada pe ba sarkar kamu bukan pe yeki profit making company kamu sarkar amagi pe ba rom ni yo lai kita thiết ya lai bagi da seal lai but kamu ko badai bagi seal lai ala kan kami ka kalau kita face problem boros si mon lai din lai menda kita harus seal dega bil ni sa ko bang kwa kan ni pe ba bang ada ke por ngi wi perkhatan iko alternative energy kami ke solar energy na gini kita iba government kan habban penbiang ngok man kitri apa PE situation dulu ni apa bodi power menumput jik apply pa ba haki por kan man sen ramam March April May June pa ba in phase lu chering bai yang thai alternative energy ni ki wei bagi lat pen I like bon hoi solar energy ki don mata ki bela ya kan ni hato ki pa lat tit biang apa connection hi ta to boleh government kam subsidize no ini kam ai no kinja scheme ki be dei kumita ki ban yarap ban pendapat ya pa ba unum da complain ya kalau ki poi por ba ka dulai kemudian solar panel mata behe ya la ban biang ban charge phone ban perlu kami ga computer ye tinggal government ni ban apa kam la ban suthu ba ka jing e kedim persiang ban substitute non nyat ni ki be alternative energy ki ba minta ki ya ceprang bagi balong ru ki ba bahar nama ta kamare kita di jim keren juga yupai ba bun diman naga government ba pi government ru perkhat ma apa ini Kekenhun jat benriu bodo ki basyang basa Meghalaya ki lepelong ye kejing syat kemen bisagu bidai hanam ghar hall dhan kiti Shillong ha khanyau tarik ujemang
Menteri ki Company Cloud Forest Department jong ke Sarkar Assam UEM Ranjit Basumatri ulalong ukongsan hakani ke Lempung lek kemen. Ki bodo ki basyong Shillong ki lami pat pa hakani ke Jingshat pat jing lek kemen. बिथांमोना फैनायखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय आंनिफ्राय थाबाय जों दिनै सानसेनि रंजालि बैसागु खुंनायनि माखासे थांखिफोरा जाबाय जों गावनि हारिखौ माबायदि खौसे खालामनो हागोन गावनि हारिफोरखौ माबायदि सासेनिफ्राय सासे ज' खालामनो हागोन आरो सासेनिफ्राय सासेजों जोंनि अनलायनाय जोंनि दुखु दाहाखौ रानलायलायनो हागोन बे गासैबो थांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ खुंदों आरो बेखौ खुंनायावहाय जोंहा दिनैहाय बिटिआरनिफ्राय जोंनि सारमोना फैनानै जोंखौ जे हेफाजाब होफैदों बे हेफाजाबा फैनानैल' नङा बिथांमोना जोंखौ बे रंजालि बैसागो खुंनायावहाय जोंनोहाय गोबां रां रुफा नांगौ गोबां जिरादफोर नांगौ बेफोरखौ जोंनोहाय मदद होदों रां रुफानिफ्राय लानानै गोबां मदद होदों बिथांमोननि मददखौ मोननानैसो दिनैनि जे सानसेनि रंजालि बैसागु हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हादों। आच्छा बे दिनैनि बे हाबाफारियावहाय आलासि हिसाबै नोंथांमोननि गेजेराव सोर सोर नुजाफैदों? जों दिनैहाय रंजालि बैसागुआव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबैब्ला जोंनि बिटिआरनि रन्जित बसुमतारी बिथा हाग्रा बिफाननि बिथाङा नुजाफैनो हादों आरो जोंहा सेन्ट्रेल रिजार्भ फर्सनि सासे सिअ साब नुजाफैनो हादों आरो गोबां जोंहा फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मावथि सोद्रोमाफोर दङ आरो जोंनि शिलं बर' गौथुमनिफ्राय गोबां मावथि लोगोफोर दङ जों बयबो बेबायदिनो ज' खौसे नुजाफैनो हानायखाय जों बे दिनैनि हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हादों। नोंथांसिम गुवारै फोरमायना होनाय थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला जोङो बिथांनिफ्रायबो जायनाखि नैबे खुंफुं आफादनि दिदोम गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जोङो बे समावहाय माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय आरो बे समाव जोङो गुबुन सासेनिफ्राय मिथिनानै लाबोगोन। Pratali ki school na Demdema sin RD Block West Garo Hills Kilashiminta Banruat ye ki khna ki badon ki sab ki phong banyele akaya ki sports prepare balapalong the Star Talent Identification Program Phase 2 hagajing penya jong ka Meghalaya State Olympic Association rangkat baka sports department jong ka Sarkar Jilla kini ki school ki kinthop ka St Francis School Shyamnagar Government LP School Kalapani Secondary School Shyamnagar Government UP School JN High Secondary School, Gimigray New Model Government School, Gimigray Deficit Secondary School, Batka Chambakpara Government LP School. Hakani ke jingruat di kisap ye lekai haka pratarik ujemang la shiminta arspa arpasan ngut ki khna ne ki teki school balapelong hasnong mongre. Haka phase 1 la mi madan 1,000 sanspa saw puwe ngut ki khna ban pit sani ye ki bat ne kini legit arspa ngut ban yo ik jinghikai ban pentebet lingba ke elite pathway program bashisnem hagi sports prepare ya kani ke jing WhatsApp ye lekai hapling ki khna rid la penyat de ki start na Australia ba la penon kam de ki but start jong kani ke juk minta kinong penyat ya kani ke program ki labo ya thong ban ruat 10,000 ki khna rid na baro ko we ke jela ban pendep haki banai ban wan
Bat daki tuki khobor ngila poi syaka bekut tat hadu pengindesyam biang kublai shibon.